October thla nin hunung ber kan lo thleng le tarang maya voin hi October ni somthum le pakhat ania subscriber zongjong te thuthar November lim taka chungkai thau turin du sakna chi bai kan buk thau chau ane tuntum chu India le Pakistan boruak kan thlir tam deuh hlek dona tunhaya Pakistan chuan bordara ramin July disputed area Shark Creek anti muna sipai tan mun thar le malak na thar then khat te hanei wangin India chuan hei hi hadau dala adu lowani ti lan tirin mega tri service military exercise anti Trishul chu nisom panhi chungo turin Pakistan bordara nei tran anita ralthuam thale India Commando thate hanin lan nuala Pakistan chu achia yang rangviau ane heti rol hian karma samaya bordara loin ka prepto Afghanistan le Pakistan in karbo rok po ala tha thailawa ramna siam tura in biakna ralthum hanai towa anlo chamthak kane Israel-Hamas chu in ramna thuthung noya kirlain nizan khan Hamas hoten Israel kuta mikhren ruang hanron lan chunjom leta heti rol hian sipayalak lui theina military conscription bill dulawin Jerusalem khopuya lamu ngai meulo protest lian tak mai nei ani bok ane amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole Pakistan le India boina kan soidon chuan lo thailowin Afghan kan soi telangai ta achan chu Pakistan in India le Afghanistan hi thokduna apu deutlat ane Nizan Khan Daily Times Pakistan chuan Pakistan Defense Minister Khawaja Sif chuan Afghanistan ramatranga Pakistan laka Indo na te nau deu kalpui turin Afghan Taliban tachu India na thlopani ti asoya Pakistan Defense Minister Khawaja Sif hian Al Arabiya nena interview anaina finfiana evidence kan nain chiang taka hati lanchu Taliban nena thok dun ten New Delhi nen injamnan nayani ti hi ania engtiang poin Afghanistan leilung atang hian Pakistan beina engpo athengani chuan Pakistan chuan natakin hachang let donani tin vaukhan na hati chuak ane US thlop na hadona wangin Pakistan hi tunhaya ahuang tau hlea Kabul khopuya bompani anwathak na pokhan US drone an mangani tin India media ta chuan han report ane India apu na po hi athalo hle maya Kurdish fighter ho ten Pakistan sipai te han baina po India chu mopur tua telani tin Pakistan chuan apua hebaka hian tarik ke Taliban Pakistan ten Pakistan sipai te han baina Kabul le New Delhi hian thlop na han peni tin han pu bok ane tichuan Pakistan Defense Minister Khawaja Sif chuan Nizan Khan Taliban Minister in India tlolai Khan Pakistan le Afghana boinalian taka chuaka Pakistan sipai hengamazat anthini hati hebaka hian Khawaja Sif chuan Pakistan hian remna hazong fo thrina mase Kabul hian tharum nena in machon athlang jokani chuan chumi chanle na tur chuan ralthum fam kim kan nayani hati tichuan Afghan le Pakistan boina hian India chu mertel ani da jela Khawaja Sif hian asoi jaldan chuan Taliban techu atak taka chuan India proxies Pakistan dodala chena tura adu tua ahman thaya atangta hei hian hebial chunga remna le muanna nasatakin hati chia Islamabadin vaukhana chiang tak asiam chu Afghan leilung hi firfiak polten Pakistan baina tan an mang turani lo ate India mertel deu zela ahmaloka India nena kanin baina pokhan India in dawthlona pasari kan lo ka phlatowa chu US President Donald Trump poin apom puyane hate tichuan Afghan Taliban emo India emo engram poin Afghan leilunga tanga Pakistan an beina hathengani chuan chu ngoi rangin Pakistan chuan ado don lo atibo hemi chungchanga hian India media sang ten an report dan chuan Pakistan hian bechan le evidence mumal tak nei silawin India chu firfiak polte thlop tua apu ta joka ani na diktaka chuan border cross sa firfiak polte manga India engtiklai puwa beirang tu chu Pakistan jok hinia Jammu and Kashmir te Pakistan occupied Kashmir atanga firfiak polteron lutin India ramchunga hian sipayang zat nge an tha towa civil mi engza nge an tha to ti chu khovel hian a hriani anti
hei hi dikhop maya India in Pakistan laka operation Sindoor kalpuina chanpo kha Pakistan in avulle akhoilen laskare taiba firfiak polte kai khoina nuaya pahelgama civilian poisoilo te antha tawanga lo thlengani ti chu khovelin arhevek ani tichoni jana Pakistan Defense Minister Khawaja Sifan hetianga hasoi hun khi thilkhun lo tak ani boka achan chu Afghan nen inram na thuthlung an nei hlei theilowa Afghan Taliban Foreign Minister Amir Khan Mutagian October nikua India arontloa New Delhi meeting anei mek lain Pakistan chuan Kabul khopui tum hingot mai haboma khatarang Khan Afghan sipai tele Pakistan sipai tein beina hi hathleng juita hani joka bordara anin beituna inputona tam tak po omboka sipai tam takin nunna hanchan to boka civil mi po hein beina wang hian nunna chan anom nol to boka hemin huwa hian ramdang te norna wangin inka haina thuthlung pa ngai ni lo inka hai lailok na hanpuanga Master ceasefire agreement inka haina thuthlung het jok siam turin in biak na round thum zat anei toa Master deadlock thlengin in remna engma aom thailowa ramdang ten na sataka annora wangin nimin Khan Pakistan le Afghan chuan in biak na nei chunjom turin anpomani ti anpong veve ani Maseheti hunlai hian Pakistan Minister Khawaja Sif hi hunlo taka thiltru lo tak tak mai haron soya in biakna in remna thai tur thil tam tak ti chethai tu aron sei chuakani hanti Jagran English chuan hetianga Pakistan Minister aron trong hian Afghan nena in remna tak tak hi Pakistan in adulo ti aron lantir chiang hleni hanti Trishul War Games le chumi na hong te kan thlir ma hian ache vela borokin mungmek hi kan hriat tel hatula Muslim ramveve Pakistan le Afghan ramria hanin beita chiam mai hian tun thlengin ngong aneya ramria in kalpona jongjong kharvek alaniria lirthai manga ramrikan po thil thai anilo boka ramria in sumdon tonnate kharvek alani boka mitam tak antang khangmeka heng boina jongjong te soifela in remna hanei theina turin khata le Turkey ta chuan pistalk nai turin nasatakin nora Turkiya Istanbul khopuya in biak na nilichungjat mai anaya atlang pui hansoi thuak thokila Associated Press sin nilai nitlai dar nile minute somli panga report tanpek dan chuan nilizat mai in biak na anei nuwa Istanbula Pakistan le Afghanistan remna kongjunga in biak na chu ahlo chamani hanti in biak na hlo chamchana hian in puton na haum vevea Pakistan chuan Kabula Taliban sarkar chu ramrikal tlanga beipui thlakna rap thlak tak thlenga khan mo phurna nei tu ania helho le firfiak pol ho laka man la du lawani tin hanpua Afghan hi Pakistan ron beitu firfiak pol tatana in hum himna mun ani to turani lo antiboka chutianga Afghan leilunga tanga Pakistan ron beina omani chuan Pakistan hian lo in veng him turle malo la jui turin digna chan vo anayani hantibok mase Afghan delegation team ta chuan Pakistan in andram chunga har satnan nei meka hian Afghan chuan thunai na pum hlu manai lowa ansi paitana har satna siam tu nian soi tarek ke Taliban Pakistan TTP telaka hian control taina pum hlum kan nei lowa Pakistan in Afghan laka adiman direct TTP te thiat dar tura min phut na hi kan ti hlotin thai thilani lo anti hei baka hian Pakistan sipai te bei ani wanga Kabul khopuya air strike karon neile grounda Pakistani sipai te anron luna jongjong khan Afghan sarkar remtina engma la kanilawa chu Pakistan hian Afghanin kanram chunga thunai na kan nei chu zapalo taka abo chiatna ni hanti tichona point thumna Afghan chuan Pakistan leilunga Pakistan hian adu tokin operation anei thaya inremna pangai kan siam donani chuan Afghan sovereignty hi Pakistan hian aza to turani hanti mase hetianga rampani ten anthil phut tele anin punate hi anin pampui sakton thailo veve wangin nilizat in biak to na chuti topin thutlukna engma nei loin in biak na dokan an kalsan ta veve ani heti rol hian remna kongjonga in biak na nei puitu khata le Turkey chuan rampani ayo palai te hian Istanbul khopui chuasan rilo turin han ngena in biak na dokan kila lokir le turin na takin han nor veve boka khata ram Doha in biak na han lo nei toa Turkey ram Istanbula in biak na hi chu lo cham thei ani to lowa tuntruma hian in ram na haum lo ani chuan rampan hi te hian thutluk na siamin Indo na an kalpui ngai don in halanga
chu wang chuan heng zong a thlen lo na tur le in mi puite ta na him na halo thlen theina turin in biak na do kana lo kir le turin kan bei sei cheu ne ante Arab News chuan in biak rem na thopui tu panhi khata le Turkey te hian na takin an nora puanzar lo thil tam tak po an nor na hian soilan an nei ni in a hriat ane ante ti chuan a toy zong in Nizan Khan Associated Press chuan Kabul le Islamabad chuan zanin hian thutluk nan chiama Turkey le khata in an nor na in biak na do kana han kir le ve donani ti an report zo chawa ti chuan hemi hnu loka hian kanron saitak Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan Afghan puchian na tam tak le India ne na han tho hona chung chang te aron soi chuak ta trau maya chu chuan in rem na bei sei na chete lom chu ati chiang ti lo thona lian tak anei tirta ani ti chuan India chuan om zenei takin nimina tang khan military exercise lian tham tak mai Pakistan bordera nei tran ani donani ti han puang zui ta boka heti rol hian tukin darriat arik madeu khat khan Associated Press in report an pek dan chuan Pakistan le Afghanistan ta chuan Istanbula in rem na kongjonga in biak na han nei chunjom lea in ka haina thuthlung ceasefire agreement pangai kalpui turin anrem ti ve ni ti Turkey Foreign Ministry chuan anon puangta mase he ceasefire agreement hi engtiang in nge kalpuyan yang ti chu rampan hiya thunei na sangjok nei tu higher levela in biak na nei turin rom man ania he in biak na nei hun tur hi karle November ni ruk ruatania Istanbul khopuya thau in biak na hi chunjom an tum dona in ka haina thuthlung ceasefire agreement hi engtin nge an kalpuyang ti chipchiar takin soi ho na han nei don ane heti meklai hian India chuan exercise Trishul anti mega tri-service military exercise an nei tur hian Pakistan atithin ur hleni tin NDTV chuan anon reporta sipai hroi tu ten NDTV hena han soidan chuan Pakistan hena hian thucha chiang tak India chuan thona tuma aram veng him tur le hum him tur hian India chu ain peirang ti le atulani phot chuan mei tha operation sindur an local puito cholsan me ka hian engti khuna po an kirle thayani ti an hriat tirani hanti NDTV hian an report zeldan chuan India in Trishul tia soi sipai te tha ti chakna le Pakistan ramria nisom pani chungjat mai tri-service military exercise an nei tur chu nimin October nisom thumatang khan tran anita India in operation sindura kalpuya tanga tharuk zat aliam nuwa India in war games anei masak ber le lian ber ani tin han reporta Trishul military exercise a hian India tri-service te hanin lan vek dona Pakistan ramrishul vela hian Indian Army te Air Force te Navy te hanin lan kim vek dona hei baka hian sipai thabik tele ralthuam hlom tak tak te po chelek ani tran meka Special Forces Commando te missile hlom tak tak te Indo long te Indona manchi battle tank India Air Force fighter jet te hanin lan kim deu vek dona tichuan Pakistani nangai moya mem chu operation sindur an nei laya India in man tangkaya mem missile te anlek chuka heiba ka hian Rafale fighter aircraft le Sukhoi Su-30 MKI te chu Pakistan ramrishul vela Indo nun chanjirin thok waltir tran ani boka Rafale fighter aircraft le Su-30 MKI te hian Pakistan atanga chim lampang bordara India side lampanga atul thutpoa Pakistan ramchunga offensive strike nei theidan turan tirin offensive strike hi han nei chindonani ti NDTV chuan han report boka chu operation sindur nuwa khan India chu offensive operation nei turin ain peito kani ti lantirna turani hantibo Pakistan nena kanin rina flashpoint poimo tak mai Gujarat state le Rajasthan state pumpuya he military exercise si kalpui turin ruam man ania heti rol khian rindan tlangpuya chuan Pakistan nen kanin rina border naivaya Pakistan lamatanga thilthleng thar omek namhuna te exercise si nei turin ruam man ni na hriata abik takin Kutch region vela te India military tele ralthuam mutur atam hleni hantibo tichuan heng zongjong hian thilken tel anei boka India media rang ten report an pek dan chuan Defense Minister Rajnath Singh chuan India le Pakistan in ramanin chu mek kan ramani tia an claim veve mun Shark Creek chan vevela Pakistan chuan dan lo malak na nei ni ti signal alo ti chuak toa Gujarata run of Kutch le Pakistan in car tidal estuary tia hansoi tuifinriat kama tuipui lian tak mai om chu kilometer zavel zeta zawania
helai mun hi Pakistan chuan luatum lo turin alo hriat tir to ani helai mun hi Pakistan le India khothlang lampanga hanin rina mun poimo takania Sar Creek khothlang lampang zat vevel hi Pakistanin alwameka tichuan khochak lampang zat vevel hi India in alwamek boka mase heng huna hian malakna thar engma rampani te hian an nei remti anilawa Pakistan side lama in kalpona kongte Pakistan sipai ho tran mun tur niom tak tak te siam thar ani bok ane hei wang hian Defence Minister Rajnath Singh chuan Sar Creek le achevel India ram chunga hian Pakistan hian ram nei tumna engpo anei ni chuan history le geography tidang lam dor thai tur chanlet na Pakistan hian adong ngei don ani hati tichuan Trishul military exercise si Sar Creek le achevela hian nei tel ani dona helai mun bikatan hian Indian Navy te hi he military exercise a hian tel an lian ringa NDTV Nizan Janlai Darsom Panivela report an pek dan chuan Defence Minister Rajnath Singh hian Pakistan in Sar Creek area le achevela sipai infrastructure Pakistan in aronti pundan tele bankar le radar system than khatte forward operating base te hanron chobelawang te India lama attack drone olsam taka ronka chothaina tur infantry operation te handabel thu hasoi chuka helai chevel bika hian sipai te in bei boina halathengai lawa mase Pakistan hian tranmun thajo kan chan thaina turin in buat saina hanai mek nia hriat ani boka hetianga Pakistan in mala hi India chuan amhu mai haulawa India intelligence ta chuan Pakistan Navy ho tulu Admiral Navid Ashraf chuan mipui ta hna le Pakistan sipai ta hna po puanzar mi alawin arukin helai mun Sar Creek belt thi atloni ti an reporta ti chuan Sar Creek belt ta forward post chirang atlona Pakistan Navy ho tu hian tuipuya kan ramri Sar Creek atanga jiwani thlengin inchik hat po Pakistan chuan a hlodon lawa ven him katiamani hatia heiwang hian New Delhi le India Defence Advisor ta chu anfim khur ta hlea Pakistan in malak chunjomna tur zongjong te dangchat thai tur hian exercise Trishul hi kalpui tran anita Defence Ministry chuan he exercise si angai poimo hleni ti alanga heibaka hian he exercise hian Indo na po kalpui chunjom hal turin anin peini ti alan tirboka T90 battle tank te India chuan atir chok tela heibaka hian BrahMos missile unit te po engemozat atir chok boka Operation Sindur an nei laya Pakistan projectile tam tak te lodang chata lonoi chimit tu Akash missile defense system unit engemozat po thon tel ani bok ani Jagranilis chuan exercise Trishul hi India in Indo tura hain buat sainang tlukin angai thaideu thoa achan chu ralthum kim mai hi India in Indo na hato thut po aman hal turvek ania France le Russia kut chuak Rafale fighter le Su-30 MKI te hatir chobaka hian India kut chuak Prachand attack helicopter te hatir teltrok boka hei chau hilani lawa India Navy te chet velna tur Sea Guardian le Heron drones te tirchua tel ani boka India Navy te hian Kolkata class destroyer antho chopui bok ani tichuan heng te baka hian Indolong te chi rang taka melma te benghal jungjung thai tu tur Nilgiri class frigate te tirchua tel ani trau bok ani tichuan Trishula hian Navy Marine Commando te Marcos Commando ho te anin lan na salhe boka hei baka hian sipai thabik elite unit te amphibious warfare le counter terrorism lampanga thiamna bik tak nei ta chu engemozat tirchua tel ania khomwala le tuipuya te chajoi thei turin anrom hanin ahriatani hantibok tichuan exercise Trishul nei chung hian thileng polo thengsela rang taka chenghal turle muntina chanlet na penghal jungjung thai turin Air Force Commando unit Garud ta chu tirtel ani tin han report bok ane hetiang taka Pakistan bordara India thokrep hi Pakistan chuan hlau thon na hanai zui ngala exercise Trishul chanlet na tan hian Islamabad chuan anwan borok mun tam tak chu kharani ti an pongzui ta hei baka hian inrenical ta dai to tangkhan Pakistan chuan ramrin hai via India Tri Service 10 exercise an nei tur hi alawur lok toa Pakistan Aviation Authority chuan Central le Southern Airspace sa van borok ajin kong timaila air traffic route engemozat chu kharani ti anlo pong dai to bok ani Republic Wallin report an pek dan chuan Pakistan hian
India in exercise anei na mun tur nai vaya an van boruak airspace rang te an shutdown hian hlauthon alian tak an nei ani ti an tirani hanti Daily Times Pakistan in an report atang po hian Pakistan hi ralkhela achi ti chu achiang viewa airspace an shutdown jongjong hi video kan muang hian line ringa inrin jongjong hi ania Daily Times Pakistan chuan heng air traffic route jongjong te hi kharvek ani wangin Pakistan jinmi te tan har sanalian tak hei hian athlen mek ani hanti tichuan India media Republic Wall in report an pek dan chuan exercise Trishul tranani matrang hian Pakistan chu panik mota anum meka nasatakin hanchi aya Pakistan fighter jet te chuan nimin jing dar thumle minute som thumatang khan tukin jingda rukheng khan hayalat puangin ramrin hai waya te anthok kwal deu ranga hei hian Pakistan chu ralkhel takle in ralring takido mani ti alantira Gujarata run of Kutch region atanga Sarkri area thenga nisom pani chungjat mai India in tri service drill exercise Trishul anai don wangani hanti lauthonang hian thila thlengkher lo thaya ha thleng thai boka expert thren khat ta chuan India hian Pakistan hi beitak tak tum lowin hunenge machan chung chiai taka sia matum ve hrim nin ashriata heti rol hian Pakistan a chiaya ralthuam lom tak tak nen India in choboka in beina thleng thut thai bokani hanti Israel in daunalam panghi kan focus laglo lai ni wangin toite update hanei lokila Israel-Hamas chuan air strike le in beiton na chu top sanin in rem na thung nuaya an kirle ta Nizan zanreito taka khan Hamas chuan Israel mi an man jinga ruang pani chu anron hlan le tani ti an puanga heng ruang pani te hi Tel Aviv khopui Abu Kabir Forensic Institute lam panpuyan nia uluk taka ruang pani te hi exam ani nuwa forensic expert te chuan Amiram Cooper kumsamriat le pani mi le Sahar Baruch kumsamni pangami te ania an pani hian Hamas sawin Israel ramchunga tanga hanruk bo ve ni in Cooper jok hi kibus niro satanga hanruk bo ania IDF chuan nikum February tha khan Hamas hoten an thatani ti an lo puang towa Baruchi kibus berry munatanga hanruk bo ani boka indonatran nulok December tha kumsang hi somni pathuma khan IDF chuan chan chua tuma han beina rescue mission an lo chamlain athini ti an lo puang to ani heti lai hian Israel chuan an thenom vela tanga har sanalian tak tak mai han to me ka wangle sipai nunna chan te anom nol to boga wangin sipai chakjok le military lama in thom chakna thajok nei turin Israel sarkar chuan malakna nei meka sipai chakjok din po tultina lian tak au mek boka hemitan hian Israel khole tuito phot chu sipaya tran ngai ngai na tur dan an siama mase Israel sipaya hian hardi an ti ta chu lak lui an ngai lawa tuntumadan thar han siam na tur bila hian hardi te hi hantel ta ka wangin har sat na haum chomeka an ming hi kan media enatrangin adanglam thaya ultra orthodox tias soi ani thina thren khat chuan orthodox Jews ti poin han soi boka chuwangin Israelin an soidan hardi ti hian soila hafu ber mayome hardi te hian Jerusalem khopuya lathleng jan lau khop mipui tam tak pun khom na protest an hoi hotta voin lama the Times of Israel in an report dan chuan hardi te hian mi tu te po kumantlin huna hun bituk chungin Israel sipaya antang turani ti chu handu lawani hantia sarkarin sipaya tang tura akauna anlo nol chuan hremna turna tak pek turom boka chu ti nia man phut bokane hanti Jerusalem khopuile a chevela hian mi noi ni chuangjat mai han pung khoma kren sang tak taka te in chong sanga te alang sar thayang berbera te mi puida hin lona boina chok veng turin police sang ni vel tir chua ania mase police ten hian nasa taka in nor boina hathleng zui boka anchet dan lo report tu journalist thren khat ta chuan kothera bay antoka kothera te thilan hal boka in chongsang tak mai sakzo felani lawa anlon trau wangin pakhat chu atla hlumani ti an report bok kane Jerusalem khopui luna khan jongjong te handang chatvek boka tichon mi khren chungten thuchua hanron siamta ramin harsat na nasatak ato laile mitam tak lungai le mangang taka hanom lain hetianga haradi te anchetamai hi andem thu an puang bok kane